Kirukhat ka Khasi Students Union KSU North Khasi Hills District Unit ha kajingelam usamla Jester Nongbet Organizing Secretary kilapin upshrip pat yobat ika kali private belapinon kam diki number plate thok kabakit drok ha ka step phangap khat santrik naitung home sning Kadkum ke kubor bala yolum kinongelam ke KSU kila yo jingtep betikanai ke kali private kabatmu ban shalan yo droks chanong ba shalong Kini kinong shalan droks kila let thok ban penthami da kaba pendat diki number plate kiba na kawai pat kajala ha kajingyat dan ti jongki. Ha kini ke kam sniu kinong ilam ke KSU kila lap bakaran kajingya sela bakajingya terilang. Ha pedeng ki briu bana bar jala bat katu kat ni ki samla khasi ki belong kinong kit bat nong supply kini kajingdi penbuat ha pok kajala. Hadin belapin upshrip la kam slam diki record ke KSU North Khasi Hills District la yoban bat ikni ke kali bat ki briu ki berun kti ha gini ke kinhon shalan droks kaseng kala subajur kini ki briu kila pelong ya than umsning bat ri phoi barok away kum kalenti ban penpoi ki droks shaki way bat kishnang ka jala nakaliang kinong yalam ke KSU hadin bla yobat ikni ke kali bat toket ikni ki briu la IT no shaki pulit ko umsning police station Kinoyalam ke KSU kila kentur jur ya ki bor ka an banumap ya ki bakum kini ki breu ki ba penjot ya ki imlang salang ba de ka jing em ki samla na ki district ba de ka jelahi barok ka wai Okay. Oi. Buat berapa ni? Siapa kali ni? Ini saya arno nang ibu ibu. Wow. Kau tak nomor bikin das. Tahu mah? Ranyo kendai, sau kendai, nyawai, nanat sau. Cek. Acting. अभी कितना जन हो गया? हो गया? नहीं होगा। हम लोग पीछे पीछे जाएंगे। ऐसा करके जाना पड़ेगा।
Saya good morning ni. Good morning ulang. Mobile siap dah. Nakaliang jong ka KSU no Kasil District Unit. Pehde bengyo jing tip men step pengam. Ba kidan ki kali ki lapan kelai akan number plate kali ka kali ke balik. Pi kila ebat yang dekot jemi apa nungpo. Kali kila salet kila ebet nang tei. Pehde jing upship lang nakaliang jong KSU sing circle. Tinggal ya ban bat ki kali ki ba mut pan shalan drugs. Hadir mi ya ban bat kali ngilap si bunmut ki hatu kali gidan ki Dakar gidan ki Parakasi Lojong gidan na po Shillong gidan na po Langkarding gidan na po Pentor gidan na po Wahindo te hadin jo bangila toket ba ngil yo jingtip susu ru ba gidan ru kini ki kali Torres ki basalan ni drugs ling ba jong we u Dakar u ba min sajo jingtip ba sibit ad mar ara ki pulit yaki te ba ki wan ban salan ni drugs jenis pop meklaya jungi nati po Assam lingba ki brio jungi hi ki kasi jungi hi te kene kurwo ka basya na kaliang juga seng ba yakini ki supplier ba kaliang jungi ka seng mitip bin babin biya ti jongpi andrai kadang kapor bangimla ban yo ban bat kadang kapor bangila ban bat rewat mud bagin pelat sok kapor bangiyo bagin bat bet bagian ajing seneng hiru aku kom bedai ai baka department dan ka bor ng sokar kan le badon kam nak liya ka senghi ko mo juya ka por ni pe perman ba mini ki kam ngai na por ngai bat bar kum tagas ki ka long ka basri so begin IT no eki sa kalian department pe kam ai ka department kan le nak liya ka senghi ka dum bailat laka di ka step ngabru laka di steng miru liya ka seng maka juga por itu lang barki kena snong ka dom sning ni don pagnya perman ng por